Association of Msap Alumni Manipur Amasung Urban Society Trust Imphal na Manipur Sarkar ki Central Forest Division ga KHUTSHAM-NADUNA CHATLIBA KUMJA lisingani kungataro ki paring naina CHATHARAKPA tree plantation drive ase India ki AHAAN-HAANBA OINA TAOBUNGKHOK ta CHAHI-SIGI May 13 da HOUDOKHIBA NINGOL van gi TARET-SUBA Amasung CHAHI-SIGI AROIBA tree plantation drive ngasi KOIRENGEI MAIBAKHUN da LEIBA Urban Society Farmhouse AMADI MASIGI AKOIBADA U-CHARA Chanirom THADUNA PAANGTHOKHRE Msap Alumni President Professor T.H. Asa Sinha retired Amasung Urban Society Trust ki President Professor Thangjam Ranjit retired na Co-preside TAOBUNKHOK PAANGTHOKHIBA Thoromaduda Professor A. Mahendra Colonel Santikumar Sapam retired Professor M. Kuber Singh AMADI Advisor Sarangtem Shureshna President Member OINA Sarukyaki Msap Alumni Tree Plantation 2026 ki Coordinator Advocate Sri Sarangtem Shureshna Environment Kanbada Opal Thaba AMADI Hingnaba Hotnabada Nupi Singh Ningol Singh Yauragadi Soidana Maipakani Haibagi Pandamda Manipur Sarkar na HOUDOKHIBA Ningol van gi Wakhalon Miyamda Marik Chumna Thamki Sarkar ge sigumba Ningol van initiative asi thabak oina onthokpada Msap Alumni su achauba thodang lawki haina mahakna makha taki Association asina Central Forest Division ga KHUTSHAM-NADUNA KUMJA lisingani kungataro ki CHATHARAKPA tree plantation drive asida punna upambi lisingani ga chonga rom thakriba upambi singa sibu ngakpi senbiba amasung yengshinbagi thabaksu local Organization Singa Puna Tominari, Thoramaduda, Wangangloi Kayanasu, Manipur Gimiamna, Environment Ngana Bahona Bada, Isa the Gihoraga, Lekai the Opal Tazinba, Amadi Yokat Nabagi, Todang Loba, Darkar Oi Haina Panki, Makata Namiam Punangasi, Tariba Opal say Hingna Bahona Minerasi, Amasum, Malengi Oina Hongliba, Ingasagi Kal Kairiba, Asidagi, Kananaba, Hotnabada Saru Yarasi, Haina Supanki, Thoromadugi, Sarukama Oina, Yamna Chahi Nauribi, Yunako Maitramda, Class 4 Kakatam Libi, Miss Angelina Sarangtemna, Handaki Chatharakliba U Thabagi Thorum Singasida, Amata Chithadana, Amadi Thawai Hakchang Yauna, Sarugyakiba Adubu, Sakhangbiba Oina Association of Msap Alumni Certificate of Appreciation Pidana Pugning Thokotpiki, Matam Kayagi Mamangdagi Hauna, Akoiki Akoibagi Fibambu Ngak Senba Amadi, Mother Art Book Kananabagi Kanba Thodang Lobiriba, Environmentalist cum Journalist Dr. Huidrom Roman Singh Busu, Thoramaduda Ikai Kumnabu Udki. Urban Trust Society ki President Professor Thangjam Ranjit Nangasi ki U Thabagi Thoromda Saruk Yabiriba Pumba Amadi Simbi Langbiriba Organization Singbu Thakat Wahipiraduna Msap Alumni Manipur Amadi Manipur Sarkar ki Central Forest Division ga KHUTSHAM-NADUNA CHATLIBA KUMJA lisingani kungataro ki oina paringoi naina CHATHARAKPA uwa thabagi thorom pangthokhi Akwai hannu ciwo na mafakuta akwai nigola mana na macha porga maka da akwai padati macha tawag ko thagi bagi adu ba akwai kuminda machiwai tare ayo ni na ko pana thagi mai ta bana mata macha tar bana 1.1 1.2 1.3 4 5 6 akwai mafakuta akwai macha TAOBUNKHOK Ningol Manipur Sigi Batam China, Akwai Manipur China, Akwai 1.7, Akwai Drive Si Chatlibani, Akwai Teki Sijati Wenadi, Hanya Funsi Drive Su, Akwai Washington Wenadi, Marapni Uthamari Sumadi Sinat Wenadina, Sigi Sinat Wenadi Uthamari Su, Hanya Su Suri Awam Wenadina, Akwai Teki 1.7. Akwai Manipur itu tahu yang sana, akwai AHAAN-HAANBA, AROIBA, akwai fungsi dalam sejarah kami. Kalau tak ada di akwai nama utama, akwai TARET-SUBA closing ceremony, akwai nama ini sesuai. Kalau fungsi akwai THADUNA plus seperti 200 akwai fungsi Urban Society Trust, Alumni Manipur akwai lain yang jadi mereka LEIBA, sini trust sini pun akwai Forest Department, Amadi akwai Alumni Manipur Amasung sampai 200 sebut tidak terjadi kembali. Masih tanah awal belum si tahu berada di mana
होरपदगिना मेदगिना हजकी नसी फोकस हार्वेस्टर टोटल चक्रिंजी 2550 सियापे थाबा कंप्लीट हो जाएगी अगला मेडलना थाना तुंगा थारे में हमसे हिंदुले आदि हाईवे की वक्त वहाँ पे फॉलो एक्शन कुल्ले कुल्ले चक्कर चली अगला चक्कर चली अगला मशीना अपनी हाईवे पर ड्राइवर सीखी और पता अपनी ऐसी फॉर्मूला लगी जिसकी अपनी स्टेटस रिपोर्ट को